A administração de Donald Trump pone pausa riba implementação de tarifa massivo riba país que seu partner comercial mais importante. O White House anuncia que o presidente Trump aduna uma extensão de luna riba a tarifa de auto na México e Canadá. Essa aqui dia depois que Trump anuncia uma tarifa de 25% riba Canadá e México e a redoblar a tarifa riba produto chinês na 20%. Nosso colega de CNN, Cheryl Hubbard, tem a reação de líder mundial riba tarifa que merca a impone. There's a trade war brewing. Canada is resorting to retaliatory measures a day after President Donald Trump doubled a tariff on Chinese goods to 20% and enacted a 25% tariff on Canada and Mexico. Pulling American booze off the Liquor Mart shelves. Canada is also responding by imposing a 25% tariff on some U.S. goods, with plans to include more later. Trump spoke with Canadian Prime Minister Justin Trudeau Wednesday morning for almost an hour on the issue. He said that he was not pleased, as you said. He said it's not good enough. The White House said the decision to pause auto tariffs is so that U.S. automakers are not at an economic disadvantage. But tariff news has sent stocks sinking and consumer confidence plunging this week. They are just going to raise prices. There is a lot of cross-border traffic involved with the production of every single automobile. All of our wholesalers are letting us know, hey, the prices are going to go up. Although U.S. companies and consumers will ultimately be responsible for paying the tariffs, in his address to Congress Tuesday night, Trump spent several minutes doubling down on his tariff agenda. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. I'm Cheryl Hubbard reporting. O mandatário de 27 países que está aliado da União Europeia a reunir com o presidente Vladimir Zelensky na Brussels. Durante a Assembleia Especial aqui, Zelensky agradeceu o líder europeu para sustento. I want to thank all our European leaders, first of all, and for such signal, strong support, strong support from the very beginning of the war, and what's been during all this period and last week. You stay with us, and of course from all the Ukrainians, from all our nations, big appreciation. We are very thankful that we are not alone. Desde que o presidente de América decidiu que não manda ajuda militar mais para a Ucrânia, havia reto para o país seguir com sua defesa, já que está acostumado com o sistema de defesa americano Patriot, que ajuda a proteger a Ucrânia contra o poderoso míssil balístico russo. O presidente da União Europeia assegurou a Zelensky que ele sigue dando sustento na Ucrânia. We are with you since day one. We'll continue with you now, and we will continue in the future. In the eventual peace negotiations, when we decided that is coming the right moment to negotiate, and most important, in the future as a member state of the European Union. E mensagem de Papa Francisco ribe dia de Xinixi, como também a decisão da Corte Suprema de América ribe ajuda internacional, ele tem uma surpresa para a final da Copa Mundial 2026. El Papa Francisco reflexionó sobre la fragilidad humana en su mensaje de miércoles de ceniza, pronunciado por el cardenal Angelo de Donatis en Roma. Francisco preparó su homilía desde el Hospital Gemelli, donde se encuentra desde febrero debido a una neumonía. Es la primera vez que el pontífice está hospitalizado durante un miércoles de ceniza desde que comenzó su papado en 2013. En una decisión dividida de 5-4, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles la solicitud del gobierno de Donald Trump de mantener congelados miles de millones de dólares en ayuda internacional aprobados por el Congreso. Sin embargo, el tribunal no ordenó la liberación inmediata del dinero, lo que permite a la Casa Blanca seguir disputando el tema en tribunales inferiores. Los demócratas celebraron la decisión, destacando que reafirma el poder del Congreso sobre la asignación del gasto gubernamental.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este miércoles que la final del Mundial 2026 en Estados Unidos contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo. En una publicación en Instagram, Infantino dijo que la FIFA colaborará con Global Citizen, Chris Martin y Phil Harvey de Coldplay para organizar el evento, aunque no se ha confirmado si la banda se presentará. Aún no está claro si cambiarán las reglas del fútbol para extender el descanso de 15 minutos y permitir el desarrollo del espectáculo. Con las noticias internacionales les informó Clara López.